o ngenga mako kalkalango ai ma le vanga le va ia ka ko kamafo ia le galulue va ai fafo no mo wai se fa manga fa fifi loto ko so la fa ia ka ko kamfanga ula galulue meli o lo ola fo na la to ai ngo ka mo fanga ia al malo mo le tsu o galue lo se lau le masulu iwa la fa ia galulue meli ai mo me vala o oloa e ongo sulfa e mo wai le kol se lau do ful kol ka ko kamala ia la galulue le vanga foi la le o mala con kalak ko se fulu i vala fakalinga ala ko fa fa ngalo nga uma la ko fa fa ngalo nga uma ko se fulu i vala kamala fakalikali ma lo ngalue pe ka ko pulanga le ko mo mai male kalsanga pe ko mo wa ku se va se fulu e galulue i va le la e fakalangoa e le kako kampangi ia le valus fulu le avanoa le la e le fatalanoa le taimi o se tulanga mau fai fo i le pulenga o le ko mga mai ia vaange e aku ia nisi galulue al kamila ngi e pe ia wa va ia kwa o taper off pe ia wo le kulanga o le o masani malo i le tongfitinga o le covid ai o le mea fo ile o maukingoa o le mea le o le vava o le fai o mo meo talifonga ma le fulu lima ale ai o mea kikele anga mo le puipuia le mea fo ile o kupu kampangi va al kaimine ua ma kua fai keke lo winga mashala wai ko se fulu i va kama ia i fafo le fakalia vangoa mo meli ele mfainga mai galulue i va la pasese o la koa ko mai fa piko mo meli le foi la fakalangoa ki e la ko mo galunga mo kama ia ale o vala au ia fanau le atunuu fakalangoa po le vaeaso lea mo AVANOA FOU ia le vaeaso FOU le la ua fasfuluogo kagaka ia ua kali mai makue ko kele o kakasa'oiga lea e su'esu'e avagoa fa'akalikali avagoa o le kaimila lege a le feseli a fa'apefea la covid e la'u la makau e le pokia e fa'asolosolo mai pe ua ngai nga stabilize ua ngai inga anga ia kuala lo langi ua lava le poko masangi il konfikinga le famai fua le la makanga mai o le voi ua makau o le ua o ka penga i le fatalanoanga ma kampangi faia le ngosia fua la po o le vai kui lo winga o la ua iai il kaimina ngai le foi la wa ave marka ko ka sanga ku ia marka ko kaimia mo wai sau ro ka ko kamila nga kala mai lo ya tap ma mai lo marka ko vale lo winga e ia le possibility e le ka ko va po masing fo
o le mera nga wa le kako wa o le nga mga bat yang ngofa mai le fa kali se kako fo pea is kulanga fo le ongo fa le melo va fa kaula le mo kako wa la fa nga mala yo nga le ko apa palole e New Zealand o le tula taua le ua iene ele ai ko fo le pe o le ua oko ile masuinga mari ia le tulanga lo ia ile ia kapenganga kampangi vange o le ua le fo fa fenga ila to ma luitawia mai fata ua tele ya latou le tight le makua whakau o puipuinga o tangata e o atue o iwai turisi for lau in ia puipuia e company mai le tūlanga o le ngau wa linka kai o ai ia ngau e mafuafuanga leo i kaka o le malu o latou puipuinga le la ua makawaku o le interest le o company va ia makua le puipuinga o latou e fai malangai o le amakua sefe fo i ma kama whaingaruanga i lunga o vange o lana winga la e le fulase me politele le tūna wa lea ua kako vai a kungi i kama ia kako kama ia wha koru vai aso nga siaki mango ngofo ia i lunga o va mai le ai masasi o la konga nga mai longa winga la makua lama le puipuinga e kampangi va awa a le whaukau ka inga whai e ngau la ko va e le se kulanga le leilanga kalua la le ua koe whanga ioi la ko va ma umo mia i songo sifuru le o se tala le leile mo tato ma e voelo ka o fi o le a maru puipuiaka malako e ngā ruru e rungo o vange e le se mela tawisol na mea wa le ngai la foi whakau e kampangi lako kupe maua ai alanga maua kupe o pasese o tangata whimalanga e meli ia auana i esu se mati ia alonga winga e maru fo ila le mea le angalu e kako kam whangau tulanga lana lea e wala au whala wai tele ai se whelo inga i le vaesu FOU o wala manatu i le tulanga lea o ni AVANOA o ni AVANOA le tau na la loa i vai a o fola le taimi e whai malangai o le le company va le fuafuanga mamao mo le whawheiloa i o latou ma le awala i o no whai ai awala tu atunuu ia te tala pea ia whaingamalanga o se tala fia lena mo tātou tamwhanau ia o galulue fafo o koe mo uma galulue galvanga ia o uma latou konkalate sa whaanofo i lunga va mo le puipui ngā lea la e toe sfului va lea tu toe la vo i la ua galulue ia tātou tangaluenga company va a tātou mo le sailinga ngā luenga e whatino mo latou o kako ia i tūlanga ia mantua foi o le foi ua toi maua ngā luenga isi kako kama e Australia si le whaawau mai nofo mai foi le AVANOA tātou tama mo le kaunga mango ia Peita'i ua vai whātumu ane fo ele si fo i atumoto o le Pacific Vanuatu
ya ale la ka penga la ko mo le so ya vango ya fa tumula a ne me uma e la nga yo ye le malo o le vai male fa te ia bawo pe na lu nga bo wai ia so sani mo dato ai no fa tai sa no no fio ma tai foi mo tara fia mo malo ma tara fa na